Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Oh, adtoy ti order mo a barako a kape, Enteng. Ada creamer kan asukar na. Ay na, nagsayaan na. Amok, sana kompleto ti aldaw mo no awan ti barako a kape. Ay, nasayata mo nung kinapod nun na. Sana balin ajak mangan itiin na pa. Basta kape ak. Gudan. Na, ay madimot na, Enteng. Di pa'y kat agulser ka, adi na oras. Maray, gumatangak man iti may sa kilong asukal. Kan 1/4 a barako a kapay. 48 pesos itanti may sa kilo nga asukar. Marituyang. Agasam ngay. Nayunam lang iti 50. Sige, anya ngay nga raw. Ay kat talaga kasta marituyang. Ngumi na ti kagatangan itan. Timot 1/4 a barako, iti 6 pesos. Anya! Ay saus! 50 laang idinaudi agim matangak. Ita, 86. Ay, uray awanan ti agkap-kap iti barakaw no kasta. Ay kumakamu ka. Talaga nga ron ang iminan. Unay kamutin. Ay, anusan milaangan ti agkap iti bulbulong maray. Para barako a kapilaang nagngina. Kumaa, numabsog nga ron data o taisaw. Ang amsan mang. Ay, nakaluto akon para iti pamigatan. Ang amanda ka pa'y dito silita na kaida. Ay na, tuyang, masadutang mitin na bumangang. Kin, agkakapsot mitin di bagbagay. Nasakit pa yung tiulok. Ay na. Ay, apay ngay. Maikawa nga ron iti kaawan ti barako akapita. Apay nga minadi ka gimata ngaya. Sana balay, tadamot bulbulong kita arubayan ti balay ta mabalin akapyon. Ay, jaket ti bulbulong laing akapit tuyang. Kaya't ko kita'y barako mita. Nung maagasan ti sakit ti ulaw. Gan panagkakapsot ka. Ay nalipato mo ti barako akapay. Nangina itan. Anya? Adda ko ni ti paraangan da parintay. Aginda da magakman iti pangasaan da. Pamrayak metay ti makikapay. No, adda kapida barako agtok-tokak iti rida. Parinteng! Parinteng! Pare! Si Kagaya pare. Umunag ka. Agtugaw ka. Agyaman pare. Umayak ko bumulot ti pangasaan pare. Kan pambarak betin ti makikapay. Mabalin latamit Ang sakpen Kumay ka tagis istoryata. Nagkapi kang agpaiso. Ay, kitmo na pare. Ay na. Dayta mantikayat ka. Kapi apuro pare. Agyaman pare. Anya ti paparamid yu diti likodan ti balay awang kail. Nursery. Makabilak iti si Milya akapi. Mayak ngamin kahit. Kayat ko amaawis mo. Dagiti kayat nang agmula iti kapay. Aya. Tano asino ti kayat nang agmula. O may dala kanya. Kita ikakida. Oy, mayat day ta na panunot yung kail. Nang runa kat nangina ita ti kapay. Iso asika. Agmula ka iti kapay. Iti aglawlaw ti balay mo. Iti kasta, adan to agbunga. Yan may sa, mangted pa iti presko nga angin, iti aglawla. Uwan mataang kail. Adaw, dagiti na panagalay ti similya ti kape ijay ayan ni Kapitan. Anyamot ngay, numapan ka. Tapadasan tamat ti agmula iti kapay. Banbanogak lang, agmula-mula dita iti kapay. No, aduda mo't nga nagmula. Kunam ti kasta. Idinto ta nagrawot ka iti kapay. No kayat mo ti umigop iti kapay. Gumatang ka Anya ngay nga ron ti serbije bangkag ta. No di mo matmulaan. Nalakaya ti agmula iti kapay, tuya. Adaw ti proseso na dayta. Sana dayta ti parikaw. Gumatang ka iti kapay dita, no kayat mau. Nagsasao ka.
Kunamot lano ado ti kwartam. Sadot kakit dia, iso ti amaw. Umayak mangala iti similya ti kape, kapitan. Ay, wala, kagawad ko. Oray siyak, kaya't kumatag mulay taglawlaw ti balay kaw. Tapno presko ti angin ni taglawlaw. No agbunga da, adan tumot ilako ka. Ay, wala. Ay, no kasta ko maamin ti kapanunutan, dagiti kalugaran tayo. Di ibirigaw. Talaga kasta siguro, kapitan. Saan tayo anamnamaan? 100% nga daw manamong kadatayaw kadagiti ibaga tayaw. Eh, huwag kagawad. Bala, mangalakan iti imulam. Tanay, ikak mo. Nagiti daduma pa'y akakadwa tayo. Tataba daw, awan ka diti plano yung agmula iti kapay? When now, saan nyo ka di nga amaw? Nga dahit itad ni Uncle Asimilya ti kapay? Jak amo dayta. Anya ngay mananday tangar aramiden ni uncle mo nga intay. No siya kamaysa, kontraak iti dayta. Anya? Apay, awan kawi di napalabas nga assembly meeting ti barangay? Awanak, sa anak mo't amapan makimit-meeting. Anya? Ibagam ka ni Uncle Mau, no adapay na bate apundo ti barangay. Igatang nalangan iti kapay ken asukar. Tay waras na. Saan ket akasta banugan na pailang dagiti tattao iti masakupan na. Ngagmula-mula iti kapay. Saan to agkapay? Eh, kunan ni pari badungkan kaday takwaro. Unang kail, ibaga kano kada kayaw, iso nga imbaga akon Eh, tila sasawan da di pari badang. Kunamlan asino manan akalaigan. Unang nga rodang kail. Eh, day tati kagurgurakan ko na tanaglaing asumao. Di yu pa'y lang rod bakalan. Eh, just kikamot ko araw. Ha? Tila ibagbagam. Ay, panawanak man dito. Salbag kamat. Nay. Ha? Ha? Ay sus, delikataon. Makaungat at talagan niya ang kain. Apay, di mo makita dayta nakapaskil di ta dideng? Sikamat tinang ipaskil iti dayta. Ah, Bawal ang nakasimangot. Ngam apay ngay. Ati mumatan ti may sa agurilya ang nakasimangot. ay, masurunak nga rod ka ni pari badang. No adda assembly meeting, kanayon nga awan. Inton adda project. Eh, kontraan na. Na, kat, ni pari badong ti pagpupungtutam ng agmalmalam? Ay, ituloy mo kit din tinarugyam. Ah, Saan ani pari badong ti mangdadaal itinarugyan niyo? Aywanan nyo kit di anaimbag dagiti mulayo akapay. Tapno mabibiit at dumakkel da. ah, Bayam da dya pari badong. Anya ko maano di na kayat? Ay kat bay amon Madimang amin tikas di nga imbagam ka ni uncle mo. Akwarog. Ang awak lang, mate. Ngam nakaungat kit din. Di nardanas kon ati pimanaw. Leksyon kang kadayta. Inton maminsan, di kagang angaw. Nangruna no saan nga oras ti panagin nangaw. Unhag paisaw kagawad. Narigat gayam ti kasjay. eh, kumusta dagiti mulab akape ko araw? Mangrugin nga aglom dagiti bunga dangkal. Eh, nasaya ata. Uret ti mulak akape iti arubayan. Eh, maluluumot ang dagiti bunga na. Mabalinan aburasan into no next month. Adun to ti kapitay wangkal. Pangilakwan tayon tungay. Eh, isa na palikot de takwarog. Ado ti amok a pangilakwan. Ayos nga rod no kastangkal. May sasakumat analoom abunga ti kapiday tayo badaw. Tagtaga rito yan. Ay, agpudno ka man badaw. Tinakaw mo day tanya. At mong nga rudin nga awan mula ta akape. Ibagampay lang nga tinakaw ko. Salpag ka. Hingka man kinibilag tapno magango dadagos. Kalpasan na. Baywam tumitay na naimbag. Naimbag lang nga dakapyan da tao. Nagalas ti kasta nga ugalim badaw. Day talagtak-takaw ta maw. Nita, pigsaan pa lang mo ti mangibalikas iti dayta. Kay, anya ngay nga raw. Pudno man. Ay sumardan ka man. Ang mga no damakangag. Salpag ka. Apay nga intay.
Naburas metten dagiti naloom abunga timulayo akapay. Anya? Ay awanan. Adda sa bali ang nagburas. Nananaasin nga ti sa bali ang nagburas. Jakmat imbaon ni Kwarog. Tinakaw da nga rudan na ano kasta. Nagawan kit din aba inday tagag tatakaw. Pati kape, takawan na. Nagkunaaya nga men, nga adda ba inti agtatakaw. Masapul ang matilew. No asino day tagag tatakaw iti kape. Makumikom ni kagawad kwa nang aglako iti tersina na. Agawa ang iti agburas ka dagiti nalom abo nga timula na akapay. Isupay nga damaurnong ka. Kalpasan na. Inagto ilakaw ijay ilay. Kagawad ko nang. Gumatangak man. Mabitlag, umayay. Nasaya at tabisay ni kagawad kwa nang. Agawa ti agpuraw. Di ka pailanapnag si kabadaong. Nagadumot ang dagitaw. Talo akaban analoom abong at ikapay. Bibiyangan man ang dagita ako naktuyang. Diskarte ita ti masapol. Tapno agbyag ka. Ha? Jakla kayat ti agkapi iti tinaktakaw. Nagkuna nga minaya akapyam dagitoy. Tapno amaw, mapan ko ilako dagita ijay ilay. Isupay pagkwartaan. Anya? Ay panawan nakman dito'y tuyang. Di mon biyangan dagitoy. Duldulin ko dito'y abunga dagiti kapay. Nasaya may kayo, kapitan. Ay, apay kagawad. At dagtaktakaw iti bunga ti kapek. Tinakaw da pinuros. Inalada pa'y mataminan. Anda? Kasano na pasamak ti panagtakaw da iti bunga ti mulam akape? At damat itay bigat. Itay malam. Awam matan. Ah, sasalbag. Imbal aldawan ngagtaktakaw da ita atao ah. Ay, masapol ang matiliwan. No sino man day agtaktakaw, kapitan. Kinapudno na. Adamot nagtakaw iti bunga ti kapimay. No sino man day ta. Matiliw tumot lang iti kamaudyanan na. Ha? Natakawan kayo, mate? Wen. Iso apat check ang may salaag ti tao. Agar-aramit iti kasta. Anya? Tinakaw dati bunga ti kape yung angkail. Kastamot ni kagawad ko anang. Ay, iso akita man. Ang mga no isaruno damat ti mulam akape at takawan. Ay. Agawit ak nga rutang. Tay nakagpuros ka dagiti bunga ti mulak akape angkail. Kaya nagridam kayo. Agbantay kayo kadagiti tanod mau. No kasapulan, agbantay kayo. Oray aldaw. Unang kail. Aramidan mi dayta. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 5,000 a pisos tinaglakwak iti kapay. At iti 1,000 tuyang. Hindi ka makitsinda. Ha? Jakpagan ano ti kwarta naggapo iti tinakaw. Ha? Kunwari kanu mo da siya. Bakitan? No di mo kayat, di saan lang. No nagmula ka kumamot iti kapay. Di adda kumamot ti mapan mo ilako itaabunga ti kapita. Saan kat aday tagtaktakaw latar aramidam. Ay sumardan kan kunak. Ay salbag kakit dalaklakayan! Di ka lamabay! Awan ita da pari intay ken maribanang dito'y balayda. Tas sigun ken ni kagawad ko anang. Adda kano dinarayan da akasangay ti gayem da iti sa bali a lugar. Makita ket naloom da manay dagiti nabati abong at timula da akapay. Ay gundaway ko itahan tagtakaw. Punwag ti sakaw. Nukurang umalatiwak iti mula ni Kwaraw. Aha! Si kagayam tagtaktakaw iti kape, tatabadang. Kwaraw? Pitsurang ka man, Ay, Kwaraw, saan kumamit ah? Sana? Ay, di mo picturan. Si kagayang tagtatakaw iti mulak akapay. Ha? Pare? Parinteng? Ay, kwa paray. Ay, tumaraya ka. Ay! Dinak may tarayan pare. Gaputa irakad ka dita po unti kapay. Salbag ka! Ay, pagpakaasiak pare. Kagawad ko anang. Pakawanan da kumaa. Ay, jakton ulitan pa tagtakaw. Ay, Ay, awan ti pakapakawan kanyak. anya. Ay, pakawanan da kumatan na pare.
Tay namin kumutang kada kayo, basol ko, paray. Aklo na, siyak tinagtakaw iti damaw. Kan siyak tinagtakaw iti bunga ti kape ni kagawan. Tapno ma'am, imbaga mila nga napakawanda ka. Tapno agpudno ka kada kamay, kapadong. Ngam itata nagpudnukan, ibabawi mi amin nga imbagamin. Anya? Aga semut nga minday tanga aramid mo paray. Maikan kayo lang arudan iti imulayo akapi. Angam di yumat kayat. Itata nagtubo ka nagbunga, dagiti mula tinagmula. Takawon. Kat mapan mo ilakaw. Tirumbang kang kakat may balawd. Unggag peso. Ay, kasyandak Di nakadibaybayan, paray. Pangasib, paray. Sorry, pare. Isungag Isungag ka. Tainton madamdama. At danton dagiti pulis nga umay mangalakan ka. Ay, paray. Kasyandak ka diya, paray. Malungsot ka itan. Iti pagbaludan. Ay, tatabadong! No dakas tinaramid mo, dakas mat ti supapak na. Dakas ti agtakaw, basol kan pakaibaba inamday ta. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, VG Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Marituyang, apayadyak makitkita ni Badong Mau. Nagbakasyon pa'y laang ijay kabagyan na. Gaputakan ayon kami ngamin nga agapa, maray. Noon niya launay ayat ipagkapapaan niyo. Kano ka na yun mat ngamin nga agungungan? Kahit Induron ko tay motor na iso ana tumba, ket nagasgas tay takyag ken patong na. Nagalas kametten Marituyang. Naiturad mo ngay naramid dayta. Masikur anak nga minon, kanayon nga agungungag. Apay kanayon nga agungungay. Gaputawan makukwartami Apay ngamin ngawan makukwartayaw. Awan nga raw. Dayta ti rason no apay kanayon na napudot ti ulo ni Badong Mau. Iso kanayon nga agungungay. Apon matinang iduro na iti motor na. Iso natumba, ket nagasgas ti takyag ken patong na. Wan maray. Ay na, sana nasaya at tinaramid mo, maray. Dinisgrasya matan di asawam. Kasano mo nga may? Ket napunwa na kaun. Tinong patong panak pa idi Anya? Gapo nga rudawan ko kwartamay. Anya? Apay ngay. Madi ati kastang aramid. Noan niya kumatipoon tiririyaw. Dahi dya ti sulbaran yo. Asaan kat nga agdinangran kayo? Bay amon maray. Taagyan ijay ayan ti kabagyan na. Tapno awanan ti kaapak. Ay na, saan nga minakasta amare? Agamiris ka nga min Nagado ka ngay bagbagamon. Inak man laangan. Tamok matlaang adinak pautangan. Sigay, innakaon! Nagado ka ta sermon maaw! Na yan ni Marituya. Tasaan ngamin adumngag iti patigmaan. Adtoy ti kwarta nga ut-utang Marituyang. Duagasot. Di mo pa'y lakit inanay a 500. Nakaimimot ka mo ta? Anya, kat duagasot mo ti ut-utangam. Wala, ngam inanay mo lata kuman aalimagasot. Common sense matan Alan amaray, iyanay mon a 500 ay ta ut-utangag.
igatang ko iti bagas ken si daet. Awan ni badungkaw, iso nga awan pangalaak iti igatang ko iti kanek. Ay! Saan kan apautangan, Maray? Alan, ingkan, taado pa'y taramidag. Naa, anya kamutan maray, kaslawan na kamaw. Pabuludan naklangarudan, ibabawin pa'y lang may. Gapaw takunamlan asino ka nga umut-utang. Ha! Amok to pa'y mutlaang nga awan pagbayad mo. Iso apumanaw kan, tadi ka pautangan. Ha! Ha! Di nakmutlagay ang pautangan, ngam nagado pa'y lasaom. Kapag nakamisuot ka, kasta ka dit, ipasabat mo kanya. Ay, masurunak nga rod ka ni Marituyang. Nagpuskol tiro pa na. Kunamlan adda impadulin na kanyak akwarta, amabalin na nga alaan no kayat na. Apay aya? Ay, basta masurunak kan kwa na. Ay, saan mun adamagan no apay? Basta masurunak kan kwa na. Ha! Diuray man agginura kami iti tungpal biyag. Ay, saan nakastadong mo? Noon niya ti diyo nagkinaawatan. Sulbaran nyo madino dumakal dahi ta. Diuray man. Ay, saan nakastakunak manin? Ay, kapitan nga asawa. Iso arumba nga managpasensya ka. Liklikam ti makiapa. Sa anak mo't kat amakiapa, inteng. No di kat masurunak laeng kan ni Marituyang. No anda di mo kayat kan kuha na ibagam. Nasasayat mo't lang no ibagam. Iti kasta, amuna ti baliwan na nga ugali na. Apay na natuyang, anya ti bagam. Umayak man makipangan ko araw. Awan ngamin ni badaw. Iso nga awan makmakan kun ijay balay may. Sige lang nga na, ingkalatan ni Jay kusina. At dapay natda makan ni Jay. Ay! Thank you, Kwarog! Thank you! Sige, umunit kalatan. Mapan ka ni Jay kusina. Ay! Thank you manan, Kwarog! Agya manak! Thank you! Thank you! Ha? Yan yamat tayo. Di pa indalimanak ni Nanatuyang tinanganan na. Ha? Inibus namin asidaan kin inapawi. Idinto tanaga do tayo jay. Ay, baggumamat no ininawan na tinanganan na. Hanggang saan may? Nagawa na babain na. Nakipanganlaang. Ngam di na pa'y ininawan tinanganan na. Apay ngay Nanatuyang, nagadumot tan ti dinawat mo abunga ti kamatis ko. 5 kilo daytan Nagadula nga ro dun ti kamatis mo. Agpadawat ka mo. Di ka agim imo. Katno para lako daytan Agasam ngay dayta pinuros mo. Si daag daytoy iti may sa alawas, Junjong. Uston nana, di mo ibusan ta kamatis ko. Nayunak labasitin ka, Junjong. Uston ko nakmat. Agbain kamot Nanatuyang. Nayunak labasay kunakmag. Di ka kun makawawat, Nan, kita agmanda kita pinuros mo. Mudto'y taikubag mo, nana. Aw, antoy, kita amnay. Basit labay tao, aw. Ha? Nagadua talaga dagiti pinuros mo, nana. Iso ajak itad daytoy kan ka. Ikan ka lang iti 5 abukal. Apay ngay. Katno na bandugak pa anak porporaw. Umdasan ti 5 kamatis adawatem, nana. Agbain kamot Maribana, mabalin ka diti dumawat iti natungmaw. Awan si daog ta saan pa'y asimangput ni badungkaw. Apay adi ka makitagad tapno aday gatang mo iti sidaam. Ibagam lang, no di nakayat nga ikan. Saan ano anya laditang ti bagbagam? Aw, anya, padawatan na wano saan. Bungalang matiparya ng iimot maun. Pumanaw kan Marituyang, ngamen talaga nagpuskol tiropam. Kandi ka ikan iti daw-dawatem anateng ko. Agmula ka man, tapno saan la aday agdaw-dawat yamaw. Saan lang
Di pa'y laki magango amin anateng mo, taganabam. Oy na, lapdan na kapo. Tamangan nurubi-ruba ko, hunti-rupa na. Anya, kasta tinaramid ni Violet kan ka, nanatuyang. Wan, Carla. Ay na, agasam. Inikanak iti agbubuot at hinapay. Nang tadpay laang magnukas jay. Dila agpain, imot at tao. Hoy, nagalasmit gayam ti ugali na. Katday jay aba ng banangan. Imot, agpadawat lang arudan. Daytay pa'y nabulok abong at ipariana. Ha? Makan mo nga rod, no nabulok met. Iso nga rod ang masurunak. Katday jay may tamarikwa na ang kunamlan asinaw. Pinakanakit daing itinabangles amakan. Ala, apay ngay. Imot da nga maing. No siya, sanak nga imot nana. Sige, ikan ka iti fried tuyo. Ha? Fried tuyaw? Saan? Kung kunaklaan. Fried bangus ka di. With kamatis kan sibuyas. Ay na! Kasta! Ay na! Imbag ka pa'y Carla! Mapangnamnamaan ka talaga! Ay! Saan langan nagpakpakita kanyak na yung marituyang tatalaga apag sasawak? Ha? Kastakit din ti ibagbagana? Anya anabulok aparya ti itod ko kenkwana? Ha? All bird at talaga? Ala, nakabaso laksan. Diyak la kuman imbagbaga nana. Ang nasabat kayo mat ngamin. Isong imbagakon. All bird at talaga na dya tao. Di ulat na ibagbagakan kwa na. Asyak tinang ibagakan ka. Ang mga no apa anak. Wen, awan pagdanagam. Gaputa talaga alitli ka kon da dya tao. Jakon kasarsarita. Nala, marituyang. Ag merienda ka iti biskwit. Taday talaang ti mailibrekan ka. Imot ka talaga, Maray. Ne, Awan lang arudan pakpakan. Imot ka pa'y lang. anya? Ay na, nagalas sa talaga ti ugalim. Ikang ka lang arudan at dapay lang maibagamay. Mala, muto nga rudaytan. Muto na ta biskwit, isublim kanya. Imot kamot ngamin ita. Di pa'y lakit di mo't di naimas at tinapay ti itad mo kanyak tapno at da servina. Day tala libre ta mo, mate. Agyaman ka pa'y tada. Imot ka kit di abaa ka. Biskwit online. Imot! Napaingat na ka dito barangay haul. Nanatuyang. Sapsapulin ka nga road, kwarog. Mabisinak nga minun. Makipanganak kumamanin ijay balay mo. Imbis nga minamanggad ka. Tapno at igatang mo iti kanam. Ang saan mat. Taday talag pag ti aramidam. Alam muduyin ti susi jay balay mo. Tainak mangan. Ha? Sakas lang masurun ka pa'y. Kit no nagadupay lang amin nga amumag. Di mo pa'y layag tay susi ti balay mo. Tainak mangan. Ay saan? Kun may sa. Diyak kayatan nga umay ka makipangan iti balay kaw. Ngamin, makipangan ka lang arudain. Di mo pa'y ugasan tinanganam. Ha? Day talaan? Manuhumot la day tanga ugasam ngay. Ala, pumanaw kan dito'y barangay haul. Di ka manaktak. Tadda pa'y aramidan may. Imot ka kit di Sana nga imaut. Diyak la kaya ti ugalaym. Ingkan nana, tadi ka manaktak. Apay akas tatila nga marituyang. Kaslag kakapsut ka, mate. Ay, mabisinak nga main maray. Ngamawan bagas kau. Awan aminan ijay balay. Kahit Kasyan na ko mamaray. Ay, pagkanindak man ta mabisina ko na. Nala, ingkay di kusina tamangan ka. Kaasi ka, mate.
Ay na, agyaman ak mari Ay, nabsugak. Nasaya at mata. Ay na, nabsugak talaga. Ay, imbag ka pa'y tapakanan nak maray. Ngam ni mari ba na ngay? Nagadwa sa una. Di nakmet nga rod ikan iti kanag. No ison tumatagkid daw iti tulaw. Jak tumat ikan, jak tulungan. Ha? Alamaray, inako na, kat agyamanak iti makan. Thank you very much, Maray Kwanang. I love you. Sige lang. Ay, iwang gayam. Inrikap mo ka di mo lang di kusinak. Ang mga numo nagtipusa. Wun Maray, inrikap ko. Sige inakaw. Thank you again. Ayaw na imata ni Marituyang. Di naman lain dalimanag mo tinanganan na. Ay na, nagpuskula talaga ti rupa na. Awang babain na. Di na pa ininawan mo tinanganan na. Ay na, awang babain na talaga. Ay, agpakita ka la kanyak ta pagsasawan ka talaga, Marituyang. Ay, Kapitan, naimbag ta na sabat ka dito yung kalsada. Adda ko maibaga. Anya dayta? Mabalin ka dahi ti dumawat iti kwartam. Awan ngamin igatang ko iti kanag. Awan pa'y ngamin ni badungkaw. Yak ang mauno ka ano asumangpag. Mano ti ka sa pulam? Uray limagasot la ko, mga Kapitan. Dagdakilin? 500? Uray Kapitan ka lang. Alan Kapitan, padawatan nak iti limagasot mo. Uray Kapitan ka. Uray Kapitanak, saan nga gipadawat iti 500? Agasim day ta nga adawatan. Apay, asawa ka ya? Nalakit din, Kapitan. Mangtud kan, nagadupay la sa umon. Ay, Natakas kalakalala ingan. Apay, nalakatag sa pul iti kwarta. Tadaw-dawatim lang. Ay, guray ka, tayo kang kamanlagan. Matoy. Ha? 20 pesos? Ingka igatang iti biskwit mo. Taday talati maitid ka. Ha? Nagimot kamutin Kapitan? Sanan? Kukam laday ta 20. Imot Kapitan! O anya, mamatikan kanyak inteng. Makitam ti kinalastog ni Marituyang. Ikan lang arudan iti 20, di na pa ikayat. Imbag lang nga igatang na kuma iti tinapay, wano banana kill. Iti kayat na katay 500. Apay ko bagay padawat ko tili magasot. Isumait, ay mas daawak ngamin kankwana ta saan nga agtrabaho. Day tala mapanagdaw-dawat iti kanon na ti aramiden na. Di lagbain. Bayamon, yag na dito. No kasta ti kayat na. Baka amon iti biyag na. Ang dumting to ti gundaway, makaamiras. Alan Violet, alaan na kung nagtrabaho dito laundry shop mo. Tanay awanan igatang ko iti kanon. Ay, diyak kayak na natuyang. Pinagsasawan nak ide, tatinapay laang timpadawat ko ken ka. Imbagam nga awan bain ko, tatinapay laang ti itad ko ken ka. Ha? Ay ikwa, Violet. Kung kunakladay chay. Inikan ka lang arudan, nagadupay lang ti ibagbagam adakas kanya. Ibagbagam nga imo ta? Iwarwaras mo kadagit ka baranggayan? Idinto ta inikan kamot iti naima sa tinapay? Tadyak nga rut iti nakaluto. Kat tinapay lang ti adda na itid ko. Inikan ka pa'y iti chocolate. Ngam, napannak pala sinarsarita nga imo ta. Ha? Ay ikwa. Ay sorry Violet. Ang mabalin ka day nga alaan nak nga agtrabaho dito yung laundry shop mo. Saan? Hintak kaya? Sayang matla, ti isweldokan ka, nana. Tasadot ka mat? Sorry. Tasaan ka nga awatan? Marikwanang pangaasim man tapakanan nak tamabisin ako, day.
Anya? Ala na, Maray. Pakanan ko mata mabisin ako, nay. Nagkakapsot ako. Nala, sige, Maray. Pakanan ka. Takaasi ka man. Pakanam ti mabisen. Kung ada nga road. Iso, sige. Pakanan ka, Marituyang. Ay, agyaman ak, Maray. Agyaman ak, unay. Nala, mapantay di kusina tamangan ka. Umay kanta, isaganaan ka iti ka na. Ho! Nabsugak iti kastonay, Maray. Nasaya at mat, Maray. Sige, Maray. Ina ko na. Katagyaman na. Ay, oops! Di mo kunaan na di mo idalima nagtanangan na, Maray. Nagpus ko la talaga ti rupa man niya. Awan na talaga ti babain mo. Ala, agugas kay ti plataw. Agraman kalderaw. Kalpasan na, agdalos ka di ti kusinak. Naglalay nga mon ngaya basta papakpakan latan iti karubam. Ala, idalimanak mo dagita ng anam. Taginaw ka. Agdalos ka di ti kusinak. Wan, Kapitan, pinagsasawanak ni Marikuanang nasair ako na, Kapitan. Nasaya at no nasair ka. Iti kasta, makaamiris ka. At aramidam kat sana nasayaan. Makipangan ka lang arudan. Ngam di mo pa inawan, tinaganam. Ikanda ka pa iti makan. Ngam nagadupay la pa madakas mo iti tao anang tadken ka. Iti makan, wano tinapay. Kaskan ni Banang, ni Kwarog, ni Junjun. Kan amin ay nakabaranggayan at timulong ka. Ikanda ka iti kanam, tulungan da ka. Ngam, dakas da pa iti imatang mo. Kapitan. So nga ita, baliwam ti ugalim. Aggagat ka nga trabaho, tapno di kagbising. Tapon numot nga may tiko na dagiti ka baranggayan. Nga awan babain mo. Talag daw-dawat iti kanam tar aramidem. Agtrabaho ka, tapno di ka agbisay. Ay, uwan, Kapitan. Agtrabaho akaun. Agbalbaliw akaun, Kapitan. Ay, nanatoyang. Nasaya at mat no amom itan ti agbain. Agtrabaho ka, tapno di ka agbisin. Tirigat na, ikanda ka lang arudan, at dapay lamakunam. Ala, agbalbaliw kan. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengat. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ay, anya mo't ti kastoy abiyag. Jak pa'y makagatang mo't iti pagpapintas kaw. Kasapulan ka di pa'y dayta. Una, kita man ni Maribanang kaslabalasang. Agbado ka lang mo't iti fitag, nalpas. Kaya't ko kumamot atay pumudawat. Anya, ay di ka nagarapapit ti kastatuyang.
Tawan igatang mo iti pagpapudaw mo. Imbag pa'y tidaduma dita. Takas dalabalasan. Ngam siya. Jak samot mapadasanan ti agaramat iti pagpapintas. Simple lang mitaramidam to yan. Inaldaw ka nga digaws. Kanayon mo alabaan dagiti kawus mo. Kan agsagaysay ka. Ada kumamot bang banglo ka? Ada kumapay lipstick ka o kan pulbos ka? Sige. Gumatang ka, no da kwartam. Tasya, timatmat gadak. Umdas laeng ngay gatang tay ti kananta. Enteng, ikagdigaws, sabalin ti pay udmaw. Kan kita manday tabuok mo, kaslag mantika. Tay pumada day ta nga kabil ko idi. Kaano nga ang kabil mo? Idi last week. Ay, salbag ka, Enteng! Ikagdigaws! Ay, naglambin ti ganun. Inka agidadang. Uray, nalamin lata. Ay, makamu ka. Awan pa'y serbi ti kinagagat mo amang idadaulo iti clean and green dito barangay tayaw. Tadi ka matagdigdigaws. Di naktumitla kayat akaida. Ay, salbag kakit day. Asino nga iti mayat ang makikaida iti angdod alaklakayan? Ha? No di mo kayat ti agdigaws. Saan laang? Nay, apay akastamot ng tilangam, kapitan. Nakasiksik si ni Maribanang, ngamsi ka, laklakayan kalauna yan. Bay-bay nga agpasiksi ni Banang. Katsi ka nga ay, agpasiksi ka mo't Na, agbaklaan? Ay, saan, kapitan? Di kayat ko asawain, ingkag papukis kan agkulay kay tibuok, kan agdigos ka, agbangbanglo ka kasjay. Adula amin day ta. Nangruna kat si kati kapitan dito'y barangay tayo. Iso anas ka na nataar ka kanayon, kapitan. Adula amin. Ikan nakide ti asukar tayo nakagkapay. Kani, makakapkapi akon. Sige nga raw, kapitan. Mabitlaang taikan ka. Sige, Violet. Ilabam amin dagito'y bado may kaniinteng. Naimbag man, tagpalundri kayo itakanyak na nabanang? Ay, wahin. Tamadadaal nga min dagiti kokok no aglabaak. Ha? Ah, kita dagiti kokok, Violet. Kaman manicure. Anya, nana? Iso nga agpalabaak laangan. Kan maysa, diyak kayat ti mabanog. Kan ado ti order ita kadagiti lakok ang pagpapintas. Kat dayta ti aramidag. Sige lang, nana. Lapa ka? Nasayaat no kasta. Kan umay kan tulakwan iti pagpapintas, Nana. Alaman, tagumatang akman. Masapol nga agpapintas kamot, Violet. Tane, awan samot ti agaram kan ka. Awan nga, nana. Apay, saan kayo ka di nga aginusto ka ni Kuwarog? Saan, nana? Ang close friend kami lata, Ay, ay, anya nga hingarod. Di agpada kayo nga agbaak no kasta. Ay, Violet. Nakitak ang naggapo dito yung laundry shop mo itay ni Maribanang. Anya timbaga na. Inyag na dagiti lalabaan ang lupot daan, nana. Agpalaba, tamadadaal ka nung amiti manicure na. Ha? Ti ampang. Kundi manicure, Padaktumot lang agsidsidala iti bugong. Ha? Ay, ni, nanatuyang. Apay ngay sa bahalimot tan titurong dagiti sa Apay, no agsidsida iti bugong, awan karbangan na nga agpamanicure. Mabalin mo matlatat manicure no kayat mo. Adulamay. Igatang kukot iti sidaun mi ati pagpamanicure ko kuma. Sa anak ngamin akas kinibanang-banangan. Ha? Ay na, nanatuyang. Kimaron sama ti kinaapal mo. Ay, sa anak ama nagapal, Violet. Nga may bagbagaklaan ti pudnaw. Ha? Nek, agdan nakatakdar abalasang. Agsilsil paun. Ay, siksi Kan pangulutan ti ati dugabok na.
Kasino nga taday ta? Maze, agpaili ka day? Ha? Ay, kuaraw. Ha? Ay, jak na puutan ti panagsardang ti tricycle mo Agsilsil punak nga main. Oh my God! Is that yaw, Antibana? Day, katuan may. Siyak day toy. Apay aya. Wow, Antay! Wow na wow! Na. Beautiful! Ay na, si kakit di mag. Umay ka na, Antay. Itulod ka ni ti papanam. Parinteng. Papanam. Di man balay ni Mang Agustino. Tada kano itid na kanyak. Apay nga parinteng. Ha? Langamot din tilaklakayan una yan. Ha? Kita mantal lang ang paray. Nakapulo ka iti nagdakal. At dalo makay ka no kasta. Di naman madlaw po. Kita anak man paray. At dayaw ng ubing tilangak ng mitisi ka. Kaputamok nga ornosan di magbagay. Ay adula amin. Ingkan iti papanam, tamapanak mo ten iti papanak. Sige lang paray. No di ka mamati iti bagbagak. Saan laeng? Ngampod na ti bagbagak alaklakayan ka una yan paray. Nay, apay akas tamot ang tilangam, kapitan. Kaslag tawan kamatan iti 80. Tapurawan dagiti buok mo. Anya nga nga ron. Kastuyak nga ron na talaga. Lakaya ko. Ay ungayan. Anya di ko nang may tad mo kanya, Mang Agustinaw. Ikang kahit imported. Impackage man tay anak ko nga day abroad. Aya. Nagsaya atahan. Isuday ta nakaparabaw iti lamisaan. Inlasin kon tay parakan ka. Apagisaw, at sabon na banglo, perfume, toothpaste, shampoo, kan adamot dilata. Ay, nagadugaya ba? Ay, agyaman na. Una, kas pang supapakukan ka. Gaputay di nagabrod tay anak ko. Pinautangam iti 5,000 nga inaramat na nagpamanila. Kasta? Wen, iso nga itatad na package na simbang pat. Ibingayan kamot kapitan. Pagyamanak no kasta, Mang Agustino. Aramatem dagiti itad ko tapno umubing ka, kapitan. Tanay, laklakayan kamot na permay. Laklakay ka pa yan ngamitisak. Kat adayo nga inauna ngamiti ka. Kasino nga taday tabalasang anak kapayong? Bagay na ti pangulutan abuok na. Marituyang! Ha? Maribanang? Sika? Ay, win maray. Aglakla ko akman iti pagpapintas. Amangan no kayat mo ti gumatag? Ha? Alan, maray. Mabit lang ta idisok, Oh, mangkita kan iti gatangam, Marituyang. Adamot cream para iti rupa. Adda shampoo. Adda sabon apang papudaw. Kanda dumapay. Anya? Ay na Maribanang. Sa anak lang agbibisin nga agpaubay. Anya? Bakit akaw? Iso nga awan anyaman na. Nujak agaramat ka dagita. Gastos la dayta. Sige, inakaw. Na, tibak bakatanan tabaribar ti songbat na. Ay, amok, umapal manen iti langhak. Ngamin, awan igatang na iti pagpapintas na. Talaga ka di alaklakayanan ti langak dungaw. Winmay? Ay, kasta? Ay, nainteng. Laklakayan lang arudan ti langam, sa di kapay agdigaws, ad-addan amaday. Nalamin nga ron ti danom. Nala, makaammo ka. Basta siya, agpapintas aklata. Bakit ka nga agpapapintas? Anya ti maymayat, inteng. Tibak-bakutan nga agpapintas, wanaw ti laklakayan nga ang down. Parehas. Makaambo ka? Ang kastay na kunakon, agpapintas aklata, kat dinakparitan.
Ngamin, saan nakakasken ka nga ang dod? Na, mayat mo't tabibig mo, marikwanan. Nakalipstick ka man. Ay, wan. Angam saan unay analabaga. Kastoy ti kayat ko. Impadas ko lang tay ginatang ko kan ni Maribana nga lipstick. Kan mayat dagitila ko na. Ta saan ama kadadahal iti rupa. Oho, nagnginan tupay. Punangam saan nadadaalan ti rupa. Kasi ti lipstick. Saan nakas kadagiti daduma di ta lipstick. Ano yung lipstick maun kat agkabibaw mo tayo tabibig mo. Adayamot kasta lipstick. Kadamot. Mid in... Ay, jak ibalikasin, Maray. Ay, Maray, manungay ta lipstick ma. 400. Ha? Nagninamot tayo? Ha? Adulamay? Pasikat kayo kit di ah? Ha? Inak man langan? Na. Anya nga tati problema day tatao aya? Pasikat ko na nakit din. Kat sa anak magagpaspasikat. Wano, apal naman nga tantawan ngamin may gatang na. Waraw, mapantaman ija iliit at inak man agpapukis. Ha? Ay, sige ang kangil. Apag isaw, agpaili akmat laang. Kan agpapukis akmat laang. Mala, mapanta. Ay, itaman pa'y ang nakalagip ka, angkal. Kaya't kung agsublit isigod akin nataar ko. Aya, wala. Aguray ka, angkal. Nagdigos ka. Permi ah. Nagbangbanglo ka. Permi, tipusit-sit ko ang bangbanglo iti badok. Day tagayam tayo maang angot ka. Okay, let's go. Siga ka di da ita, intay? Sakmat. Napan kami nagpapukis, antay. Kan nagpakulay kami pa itibawak. Ni Uncle Kat Black, sakit hilaw. Ay, unay kat daytan akulay ti buok mo, kwarog. Ah, Kas kala aga-agab iti manok iti dayta alangam. mayat to pa yan, tay. Bagay ikaw. Ay, imbag man inteng, ta nakapagpanunot kan. Kan nagbangluak pa'y itan. Ay, nasaya at nukasta. Ay, timmaer ka pa yan, inteng. Awan pa'y may gatang mo't iti lipstick asag po 400. Ha? Lipstick a 400? No adda kasta kwartam, di gatang mo niti bagas. Ha? Anya mo't ti kastoyabiyag. Jak pa'y makagatang mo't iti napintas at chinilas kaw. Nakitam siguro tay chinilas ni Maribana nga nagpintasan niya. Kanya ngay ngarog to yan. Kitawan mo't ngarog di gatang mau. Bayam, taramidag at chinilas mau, tay butas ko adadaal. Ha? Butaway, iso nga aramidag langan at chinilas mau. Anya? Imbag da dya, tamaala na, ti 20 years. Ay, badaw nga. Anya mo tanti kastoyabiyag ta. Jak pa'y makagatang iti kayak kumatagatangan. Ay na, tuyang. Tinapatag, saan tangag bisain? Mawatam, kin may isa, agsalukag ka. Tapno makagatang ka iti kayat mo agatangay. Sino na ito'y masabat ko abalasan? Hello, Mr. Guapo? Ay, gwapo ko na kanyak. Wan, guwapo ka mat ngamin. Nagbanglo ka pa Ay, agora ka. Huyo. Awagan nak iti Miss V. Ada na ko na kanya ka napintas dati a barangay. Iso akayat ko man nga alaan iti video. Ay, una. Asino ka diti kapitan ditoy, mabalin ko apagpakadaan, kan ma-interview? Katno siya ti kapitan dito. Oh? Si Kagayam ti kapitan. Iso matlagayam anadalos kan napintas ti barangay mo. Tanagwapo, kan nadalos ka a tao. Nagbanglo ka pa'y. Kasta ka di.
Sige, Kapitan Gwapo. Sikat ti model iti da iti a video, ha? Total, barangay mo mat da ito eh. Sige. Mapan ka iti da iti abanda, Kapitan. Jay, agpost ka iti. I-video ka. Kat background mo dagita green na mulmula. Sige, Miss B. Kaya't ko lang ulit. Ay, kitaan nyo dahito impos da dito YouTube, aw. Kwaraw, kabadaw, umayo kitaan. Nan, kita man. Anya day taya. Barangay Kabildatan, kuna na magti-title na. Ay, wine. Nyangkal ko day tao. Anya dyan na isurat, Maray? Kuna na, kadalusan a barangay itipak pakupak. Kuna na, Mike. Aya. Why, ni uncle ko day tao. Why, sikatan ni uncle kao. Inteng, makitam itatibunga ti kinadalos ti bagay. In YouTube na kanjamay sa a vlogger. Adon ti mangbuybuyakan ka iti YouTube. Ayun. Iso amanipod itadungaw. Masapol ngay naldawak anadalos. Nakababay nun ang dudak. Tama isa ka modelo dito barangay tayaw. Ken sakpay ti kapitan. Ayun kasta ti kapitan. Masapol ngamin anadalos ti bagem. Kastamatan ti barangay mo. Iso nga ita, Inteng, mintinaram ti panagdalos mo iti bagem. Kastamatan ti panangidaulom iti kabarangayam para iti clean and green ti barangay tayo. Ayun manang, aramidak data. Katumulungak para kan ka, Inteng. Ngamen, I love you very much, Inteng. I love you very much, Mike. Banang dunga. Kasta kapitan. Ituloy mo tiagbalin ang modelo di ta barangay mo. No nasaya at ka modelo, si kamot lang ti maidayaw. Ala, sige. Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi da tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangag. Kapitan Inteng. Agawid akon kwaraw. Nalpas kumutun ti trabahok dito'y balay mo. Una na, agsubli kayong tumanan inton bigat Wun kwaraw, namnamaam ti panagsublay. Sigay, innakaw. Aguray ka na. Ah, Ikang kay ti kwarta. Taing kanto pa'y makichinda into nagsapa, sakbay nga umay ka. Tapno at da iluto mapangaldawan. ayun kwaraw. Sigay, yag mo nga rodon ti kwarta. Ikang kay ti talugas at laang. Ha? Talugasaw? Bangus lang matigatangam. Taado ti Ricardo dito'y balay. Igatang mo amin ti talugasot Ti kayat kao, sinigang. Ay, sigay, kwaraw, matumpal. Mabit lang raw. Taikang kay ti talugasaut. No kasta, mapan ka makitsenda di tatali papa, Mare? Wan maribanang, inak gumatang iti bangaws. Taday tati kayat ni kwarog a pangaldawan may. Agsida kami iti bangaws a sinigang. Sigay, innakaon. Hoy, marikwanang. Nakanganga kamutlat taditan. Kaslaad da kayat mo nga ibaga, ngam di mo maibaga. Maribanang, mapampanunot mo ka diti mapampanunot ko. Nga adda relasyon da marituyang kan kuwaraw. Wen, Mari. Exactly.
Nga ta, Ay, narigat tagsa sa umaray. Ngam, kasla-kasta ngaming ti atap ko. kasta nga agpayso, mare. Nga adda relasyon da. Kitaam ngamin ni Marituyang blooming. Kundi herpin pa'y. Anyat kinatawaam nga. Ay, jay buok ni Marituyang anaherpinan. Apay, Mare. Ay, kasla teenager. Ay, malagip ko ngamin idi teenager akat, mare. Nagdodoma ti herpin ko. Ay. Kastaya. Siyak, idikit. Headband. Ang aguray ka, mare. Pudno nga tati atap ta. Nga adda relasyon da Marituyang ken kwarog. Ha? Imposible. Posible, Mare. Wanan niya. Awan ni Pare Badong. Isu nga ita. Blooming ni Marituyang. Kat ita, agigyan ijabalay ni kwarog. Kaya't naasawan. Agda relasyon da, Mare. Aday ka. Nakaidasara kong kwaraw. Sige, mangan ka. Ala, agsangot talata na mga nana. Umuna kalatan. Kababain mo't ano makigidan, ha? Anya ko mati kabain mau. Ala, mangan kalatan, kwaraw. Mga anak tulat ta inton malpas ka. Takas ta talaga ti babaunon. Umuna pa'y amangan ti amo na. Ala, makamu ka nga road, nana. Awon gayam, in ka man gumatang iti soft drink. Tay nalami isa. Ay, uwan kwaraw. Mabit lang, tay kang ka iti igatang mau. Kita mare. Adday tamanhen ni Marituyang. Umay manin ditoy. Kasta unay nga isem na. Ay, hello! Umayak man gumatang iti soft drink. Soft drink? Wun maray, tay kanuna lamiis kuna ni kwaraw. Tamakain-inom iti nalamiis. Marituyang. Talaga ka di nga ijay balay na ti pagnanaidam? Saan, maray? Babaunan naklaang ni kwaraw. Kanapay ko mga agnaudak ijay balay na. Kit adamot balay mikin ni badungkal. Ne, saan ka maturog iti balay ni Kwarog, Maray? Saan, maray? Malamod tuyang tay nalamis a soft drink. Kit agur-uray ni kwaraw. Owan, Maray. Mabitla nga raw ka mga laa. Kwarog, kaano nga agsubli ni Tata Badong? Diyan ka amaw. Napay asyak ti pagdamagam ngay. Wana, tada kayo matkitan ti agkabkabalay kini nanatuyang. Kasta tinangag ko asasawan dagiti tattao. Ha? Nagkuna? Basta, kasta tinangag ka. Apay, pudno ka di ngagkabkabalay kayo. Uy, saan mo ta? Chismis mananday ta. Kat no agkabkabalay kayo kanumat. Uy, saan nga raw? No kayat mau, ijay kan balay kong agnaid. Tapno mamwam no pudnaw, ano saan? Ha? Wain jun jaun. Nasaysaya at mat no may kapailag na di balay kaw. Sige, ijayak to na maturog inton rabi eh. Di kagdanag, tagumatangak iti bagas ken si daan. Narigat mo't ano papakpakanak ken ka. Ay, una, nasaya at mat no kasta. Sige, siya kun ti sumaruno iti pila. Sige. Aw, dahito yung tricycle ko tiniksan nakapila. Umay kayo naglugan ditaw. Apay adi mo bagbagaan jay ka anakam, inteng. Amom ka day, nga da relasyon da ka ni Marituyang. Sigurado ka? Katwan, apay ngamin adi mo paliiwan ida. Day takit din terarabida. Ay, sika ti kababain no kasta, inteng. Sa anak amamati nga da relasyon da.
Ang mga no atap mula dayta. Ay saan man? Takwatem ngamin ati kinapudnaw. Saan ana saya at agatap. Nangrura no kastabanang. Kasta nga rod ti atap mi kan ni Marikwanang. Aging nga awan ti pamanag na. Di kaya agsasaoy ti maipapan iti dayta abanag. Maipapan ka da marituyang kinkwaraw. Ang mga nuda kayo ti madaksan. Ay nalawa, dungaw. Nawatamot lang, timbagak. Wen, talaga nga agatap kami kan ni Marikwanang. At da relasyon da kwarog kan marituyang. Sigay, mangan kayo latan dun dyan, kwaraw. Mga naktulatan, inton malpas kayaw. Nagigiddan tayo Saanin, kababain mo't kada kayo, alakit din, mangan kayang. Nanatuyang. Kaano ka di agsubli ni tata ba daw? Jak amaw dun dyan. Takas jay mo't day jay, agsubli no kay kayat na. Pumanaw latan no kay kayat na. Nanatuyang. Apay ka di nga da ka dito balay ni Chip Tanod? Ay katun tasyak nga ron ti katulong na. Suswilduak iti binulan. Aya? Apay adi ka mapan makiraap, Nanatuyang. Apay adi to'y balay pala ni Chip Tanod ti pagtrabahwam. Dituyak latan tadaak iti linaw. Uray aglablabaak aginggat malam. Basta addaak iti linaw. Apay akay kayat mo dito'y balay ni Chip Tanod, Nana? Tadituyak nga ron nagtrab-trabaho. Gusto na itaan, Junjawn. Mangantakit dahin. Sigay, mangan kayaw, ta isaganak ti inumunyo adanaw. Chip Tanod, amom ka dito agwarawaras adamag dito'y barangay tayo? Anya dahi ta? Adda ka no relasyon nyo kay ni Nanatuyang. Ay, makauman dahi ta chismes. Naglaing dangag chismes. Adikat dagiti bagbagi dati pakibiyangan da. Wen nga rod, Chip. Ngampod no ka day, ngawan relasyon yaw. Uray ka di si ka, kat mamati ka. Mala, obserbara Iso nga rod nga inayabang kay jay balay ikaw. Tapno si ka ti makapanagnak. Sabagay Mala, inta kat agpasadan. Kansan ka man na mamatpati iti chismes. Paliiwak man ana imbag dito'y paraangan ni kwaraw. Kunada nga da relasyon da ka ni Marituyang. Ang jackpot yun. Paliiwak. Tajay, naidapan ti silaw iti salas na. Maturog na siguro. Naidapan ti silaw iti silin ni kwaraw. Kahit nasawan, maturog na. Agpaiso nga ta. Kada relasyon da kwaraw kan Marituyang. Jesus, nagalasan no po na. Mayak man makikapi kwaraw. Muna Kyle. Nagbanglo ti barako akapay, Kapitan. Adtuyin ti linutok Sigay, agkapi kayo. Kunmangan kayo iti hot cake with love. Hot cake with love? Wen, Kapitan. Kaya't naasawan. Nadalus ti pan nakaluto na. Iswa with love. Kasta? Sige Kyle, agkapita yawn. Tarumar kami kini Junjawn. Ingka magpasada. Una, sige. Nasken ngagsalu kagak ita ngagtrabaho Kyle. Apay gay? Ada ka din isagsaga na ang mga asawam? Kaya't ko lang ti agur nung Kyle. Nasaya at no kasta kwaraw. Agsalukag ka, tapno makaornong ka. Talaga mata, Marituyang. Blooming ka iti inal daw Sakit, nagbanglo ka pa'y. Hindi gusmon samot tagtibang banglaw. Wen nga rod Wen kasta talaga Nasken nga agpabanglo ken agdigosak iti inaldaw. Nasken nga agsukatak iti baduk iti inaldaw. Ay, mas daaw kami nga rod. Tainal daw kamutan nga agsukat iti badom. Kasla ita, nalabaga mananday tapaldam.
Tay di kalman, green. Sa ita, nakaherpin ka pa yan. Imbis ako suko-so asigod tabok mo. Ay nakasta talaga ako kumaray. Tapno na dalusak ken na bang luak iti inaldaw. Iso nga imayak kag humatangak iti nabanglo at syampaw. Aya. Wala ang nga maguray kamaray. Adda ka di inspirasyon mo? Takanayon ka ngagpabanglo? Ay katwen kasta talaga. Adda inspirasyon na. Iso akanayon nga agpabanglo. Ay naku kumaray. Awan dakas na no inaldaw tayo nga agpabanglo. Malamang tidkan iti syampaw tain na kun agdigos. Tamasapul nga agpabanglo Sige, mabitlaan tayo kang kamaray. Ay, apay, marituyang. Isuksukat mo ni Pari Badong? Ha? Ay saan maray? Ala sapay la ko mangarod tapudno asaan. Ay na maribanang. Uray kas jay laeng ni Badungka. Saan ko nga isukat? Isuntulak ta ti ipet-petik ti pusok maray. O anya, inteng, pinaliiw mo ni Kwarog. At da relasyon da ka ni Marituyang kunak tumay. Unay kamutin, makauma kamit. Diyak lang amin maidiretso nga ibaga ka ni Kwarog ka. Iso arumbeng asikati mangibaga. Aliklikan nan ni Marituyang. Pasikamot latin nakababain. Kaanakam ni Kwarog. Iso asikati number 1 ang maibabain. Ay, sumardeng ka man, banang. Dito atap mo mati agado. Agasem, inaldaw ni Marituyang ijabalay ni Kwarog. Naa. Kan maisa, agpapapintasan ni Marituyang. Kanayon anabanglo, kan kanayonan nga agdigos. Anya ko ma? Asino ngay nga raw ti pagpapapintasan na. Saan ka day, ani Kwarog? Ay, husto daytan. Nagbidot kay ti atap mo. Awan relasyon da. Nga ta. Awan relasyon da kunak man. Iso adi mo